Ono moanamisa mafoko wa lephata la botsogo Dr. Christopher Nyanga. Dr. Nyanga ra go amogela mo Botswana tonight. Maitshuki a lebo. Erra. Re bone setshwantsho. Se leng gore ke dumela gore ga gona ope mo Botswana o ka reng ga isa se bone, ga gona ope mo Botswana o ka reng ga go gomoga maikutlo kana ga gore ga go a mo makatsa gore go diregile jang ka ko Marina. Mme morago ga re bona setshwantsho seo rena ra bona lephata le tla le renya mme re bone pego mme bile ra tlhotlhomisa mme mo go tlhotlhomiseng ga rona re ne ra bua le ene mmeo mme re tsweletse ka go batla ditlhotlhomiso. Ne re kopa sa ntlhaela gore gongwe le ka re tsenya mo dinakong gore mo puong ya lona le molwetse wa rona mo nakong ya gompieno le buileng le lemogileng. Emma go ntse jalo mma yaka o sa tswa go bua gore re le ba lephatane ra bona sone se tshwantse se buang ka sone sa mo Maranyaneng. Meyo ne nga le ko sepateleng sa rona tsile go belega a supa hana sa tse ga sente mme a bua dikgang hela tse leng gore le rona re le lephata di ne tsa re swabisa ha ile gore dikgang tsa teng go supa gore go diragetse jalo go le bua maruri ke silo se re dumelang se ka se amogelesegi go thelele mme maetsho se se diragalang ke gore re simolotse dithothomiso tsone tse ga ke bua le wena jana di santse di tsweletse ene mmeyo re setse re ikgolagantse le ene mme go ikgolaganya ga rona ile gone go beta tsela ya bokopano go rete re kopane le ene re te re tse dikgang ka botalo mo go ene ke gone ga re tsamayang teng re setse re buile le ene mme re ta kopana le ene pele ga beke eno e hela. Emma ke rata gone gore o wa re le setse e le buile le ene mo setshwantshong sa gago o re lenyame ba nteleditse ba rile ba tla boela go gonna ga ba ise ba boele go gonna a so se buang se ke gone gore le santse le mo thulaganyong ya gore jaanong le heletse e le gore le kopane jaanong le lebagane mo matlhong. Emma ha re tsamayang teng gompieno ke gore ke gone gore re te re kopane le ene re buile le ene le mo biking yone re mo go yone re bua ka dikgang tsa gore re te re kopane ke yone kgang ya rona ntse jalo gore dikgang re se ka ra di hetsa ka mogala. Mme ha le o emetse go bua le mme o re buang ka ene ko se pateleng gone le buile le ba ileng gore ba maleba dikgang tsa lona di tsamaya jang re ntse re tlhaloganya gore le mo ditlhotlhomisong kana gona le gone gore ga re makale gore be re la ga rena le Dr. Nyanga ka gore ke moanamisa mahoko ke PR jaanong ko ntleng ga gore ke PR re tshwanetse gore re tle re renya ga go maleba nya re ira ditlhotlhomiso gone mme hela mo nakong ya gompieno se leng gore lo se dirile le le lephata le golagane le ba Princess Marina mo nakong ya gompieno le diraeng le buaeng le bone. Gongwe ke simolle ka gore bontha bongwe jwa dithothomiso ke gone gore bone ba neng ba le teng ka tsatsi la tiragalo le bone re tsweletse ka go buisana le bone go tsa dikgang mo go bone gore go diragetseng mme ke ya ko putsong ya gago ya gore gone mme ka dikgang re di bone gone mo Maranyaneng dikgang tse gongwe bile ke papa malehela ke re mme yo ga go sena go nna jalo le rona re sena go ntsha sone statement se ono bua ka sone Batswana ba le bantsi ba ne ba kwala mo Maranyaneng mo paging ya rona ya Ministry of Health ba supa le bone mo dinakong tse di hitileng ka hanne ba se ka ba tsewa sente ka teng ba bangwe ba re ko Marina ba bangwe ba kwala maina a dipatela tsa rona ka go harologara ga tsone mo lehatsing gore seo se re lephata se re go ra gore go na le bothata jo ileng gore tshwanetse gore re boemele ka dinao jaanong go ra gore se re ang go se dira re le lephata ke gone gore re a go wetsa dithothomiso tsene tse di tsweletseng re bona gore tsone di re bontshang mme gape e be go ra gore gape le rona re lephata e be yaanong re wela mo tseleng ya gore gone mme diemo tse leng gore Batswana ba bua ka tsone se mmeyo hela ba bangwe across the country tsa customer service tsa gore bodiredi jwa rona ga bona le di-customer ba ba buisa ka ditsela dingwe tse leng gore o le Motswana ga o ka ke wa di eleletsa Motswana ope gape gore dikgang tseo re dira jang ka tsone mme dingwe tsa dilo tse leng gore maikaelelo a rona ke gore re di dire ke gone gore dikgang tsa gore re ba refresh on issues tsa customer service issues tsa communication re lebelele le di-issues tse
tse because bangwe ba tabo ba re kana workload e ntse thata dikgang tsone tseo le tsone re di lebelele re bone gore gone mme re ka dira jang gore mmereke a se ka tsena mo seemong se e leng gore o nna le seipato sa gore kana tiro e ne e le ntsi be ke nna le stress be ke lapa e be ke sa itse gore ke buisa mang ke reng ke kopa gore re ramelele mo gone ya gore go dule dilo mo maranyaneng a de phatala ema ka dinao la re mme kana dikgankitse a go re ntsha mokolo go supa gore re tsaya dikgantse ka tlhoafalo potso e nne gone Dr. Nyanga gore kana mme ga se lantle e bile dikgantse ga di simologega nna as far as I can remember ha o bua ka Princess Marina batho ba na le dikgang tse ba di buang ka tsone tse e leng gore ga di dintle go na le ba e leng gore tota dikokelana tsa rona batho ba na le dikgang tse e leng gore ba di bua ga di dintle tse di supang jaaka o bua gore go raya gore bothata bo teng gongwe ke eng mo nakong ya gompieno o ka re jaanong dikgang tse dintsi di le teng re ntse re dira eng go itebaganya le dikgantse kana gompieno yaanong ka gore batswana ba na le tiriso ya maranyane jaanong re kgona go bua ha re sa kgotsogalang teng yaanong re bona le gore jaanong re letsentse le ntswenyana gore emelelang go diragala jang did we need to have a video of this nature gore lephata le emelele ka dinao e be re bua jaaka re bua jaana mme ntswa re itse gore dikgantse ga di simologe gompieno Dr. Nyanga emma go ntse jalo ya ka o bua ga se dingongorego ga di simolole gompieno go na le batswana ba e leng gore mo dinakong tse di hetileng ba ne ba nna ba sa kgotsogale mme ga ba sa kgotsogale ba reporta ko ba reportang teng ba reporta gone mo ditleliniking tsa rona mo bogolwaneng ba reporta ko dipateleng di-case di addressiwa ka ga nneng di addressiwa ka teng go ka tswa gongwe di-case nne tsa seka tsa addressiwa go thelele mo neng ga ba akanya seemo gongwe ke ka mo di-case di santse di tsweletse kore le go ntse jalo gore raya gore mme re tshwanetse ra dira sengwe pharologanyo go na le ka gantse re dira ka teng kore ga re a tshwanela gore gompieno e be re ka rwala mabogo mo thogong re ka gore diphoso ne ntse di le teng go raya gore yaanong tota gongwe re didimale se ka ra bua sepe se ka ra baakanya sepe it's never too late go baakanya sepe hela se e leng gore ga sa nna sente ke gone re dumelang gore dikgang tse re tshwanetse ra di tsaya ka tlhwagalo jaaka re supile jaaka re supa le mo go yone kgannye re bo re di sala morago gore re baakanyetsa bokamoso jo botang go na le ba e leng gore re ntse re bua ka maranyane ba ba ipeletsang ba ba re mokwalo wa ga Dr. Nyanga le lephata ra utlwa mme ka ga o ka dilweng ka teng ga o bala o ka re ba batla go bua ba lebile mooki kana baoki mme ba sa lebe dikgang tsa gore from an operational perspective from an administration perspective go ka tswa gona le matsapa mangwe go ka tswa gona le mathata mangwe a leng gore a teng a helelang e ra gore gongwe phoso jaaka le re ke phoso e sa tshwanela go diragala diphoso e be tsa go nna jaana di hella di diragala a re tsebogela jang ntlha yora eo ga ke itse sente ka yone e o buang ka yone ke ka supa hela gore mo sebakeng sa gompieno go supagala mo kganyong ene le tse dingwe tse e leng gore batho ba bua ka tsone go supagala nkete bodiredi jwa rona ga bo buise batho sente ga bo buise batho ka maitseo ke tsone dikgang tse e leng gore di tswela ko nte ke tsone dikgang tse e leng gore go bata re itebaganya le tsone ke tsone dikgang tse re reng re lephata re re dikgang tse re a go itebaganya le tsone ba rialo ka nexon se ke se buang Dr. Nyanga ba re o ka re lebile bodiredi ga le lebe lona gore mme rona re dira eng gongwe se e leng gore se dira gore bodiredi ebe bo dira jaaka go ntse jaana mme ke sologela gore ke dikgang tse e leng gore jaaka le bua gore le dira ditlhotlhomiso gongwe le tla hela le lona lo itebile lo le lephata lo itebile le dikokelo le dikokelana emma go ntse jalo tota re a go lebelela ntha tsotlhe ga ke re kana le bone bodiredi ba na le gore e be ba ka supa jaaka bangwe nne ba kwala gongwe ba re kana ra thaela ra bo re imelwa ke tiro e be re tsenwa ke stress ke dikgang tse e leng gore ba dintsha ke dikgang tse e leng gore re tshwanetse ra di lebelela ra bona gore gone mme re support-a ko jang mme hela yone e leng gore tshwanetse ra thamala ka yone nako tsotlhe mala tsotlhe ke gore le ga o imelwa ke tiro le ga o le stress mme ga gore o buise patient o ise molwetse ka tsela e leng gore ga e amogelesege ga gore o mo ise ka tsela e leng gore ga se botho jo re bo itseng jo re bo tlwaetseng
re le Batswana. Potso e nngwe gongwe e ka nna gore who takes care of the caregivers? Ra itse gore mo mahatsheng a mangwe motho le psychologist ka gore wa amogela dilo tse dintsi tse di tswang mo bathong go na le thulaganyo ya gore le ena ba kgona go tsamaya a go batla thuso go gongwe a imolla sa se tshwereng badiredi ba ka masole sepodisi ba nne le thulaganyo e ntseng yalo rona hela mo go rona mo dikokelong tsa rona re na le thulaganyo e ntseng yalo ke ra ha re tla ka mabaka a reng gongwe ke kopana le diemo tse di go gomosang mmele kana ke lapile kana ke rileng go na le dithulaganyo tsa gore gongwe le bone ba ka ya kwa ba kang teng gore ha go tla go nna gongwe re re nyamme kana re na le dithulaganyo ke tse leng gore di ha the support structure. Emma go teng re le lephata re dumela mo goreng bodiredi jwa rona ba tshwanetse ka nako tsotlhe ba le mo seemong se se siameng sa botsogo jwa mmele le jwa tlhaloganyo gore ba dire tiro e tona e ba e dirang ya go tlhokomela setšhaba sa Botswana providing care to the nation of Botswana. Ga se tiro e nyenyane ke tiro e tona thata ka gore ba tshwere matshelo a Batswana mo diateng tsa bone. Jaanong ke ka mo re dumelang gore bone bodiredi jwa rona ba jaaka ba tswelela malatsotlhe nako tsotlhe ba rera evangeli ya botsogo jo bo siameng mo setšhabeng botsogo jo bo siameng le jwa tlhaloganyo le mo go bone ke dithuto tse e leng gore re tswelela re ba itsise gore kana mme le lona le bontlhabongwe jwa setšhaba le mo go lona di botlhokwa ka jalo ha o le moeteledipele o na le ba eteletseng pele o lemoga gore ba mo seemong se se ntseng jang provide support a bone ba maleba ba leng gore ba ka mo thusa botsogo ba gago bo boele mannong. Mme jaanong ha re boela mo go yone kgang re sologela gore ditlhotlhomiso tsa rona morago ga gore re kopane le moikwedi wa rona re sologela gore ditlhotlhomiso be re di hedile leng kana di tla tsaya lobaka le le kanang kang gore gongwe le kgone go duetsa le gone gore ditsela tse dingwe tse e leng gore di teng tse e leng gore a ke le Motswana ke le customera ya lona ke tshwanetse gore ke ditse go ikuela gore ebe le ntheetsa e seng ke ile ko maranyaneng ke dife. Emma di thothomiso tse re dumela gore di ta hela mo malatsing a gaufi ga re dumele gore go ta tsa lebaka ke gore ga ke bate gore be ke ka re di a go hela ka la bothano kana la bobedi bikeitang ka gore ba tla go leta bone bodiredi jo bo rumilweng go dira tiro ba phuthulogile ba e dira ka ga ba itseng ka teng ba sena ope o hemelang mo melaleng ya bone mme ka sone sebaka se ke batla go tsaya sebaka ke kopa Batswana gore rona re le lephata re le puso re dumela gore ga ba ile ko ditleliniking tsa rona ko dipateleng tsa rona ba tshwanetse ba phuthologa ba kgona gore ga bana le mooki bana le ngaka bana le modiredi wa botsogo ba phuthologe go ka mo itekodisa gore tsogile jaana go ntse jaana gore ba te ba thusiwe ga se tumelo ya rona gore ba tshwanetse gore ba tshoge gore tao mangwa kana ba reng mme ga go ka diragala jaaka mo go tshwana le ga case yone re buang ka yone gore ba se ka ba itumelela sengwe ga re bate ba tswa ka kgoro ba sa bona mogolwane wa kliniki mogolwane wa sepatela ba sa mo lekudisa gore kana nne ke tsilega ebile gongwe ke tswa ga ke le wese gona le ka ga nneng ke ta ka teng ka gore ko o mantswe o ka re motho ga a hirilwa go thusa nna tumelo ya rona ke gore ba tshwanetse go phuthologa ba thusiwe ba bone thuso eneo mme ga go ka diragala gore ba se ka ba itumela ba se ka ba tswa hela ba se ka ba gongwe ba ikanya go ya maranyaneng hela mme a ba itsese bogolwane gore go te go baakangwe a re bue ka maitlamo a baoki maitlamo a dingaka maitlamo a lephata mo go netegatseng jalo gore ga ke tsena ka kgoro ya lona ke tshwarwa sentle jaaka o bua ke bona thuso e maleba ga e badileng teng le kgona go mphetisetsa ko ke leng gore le mphetisetsa teng go le maleba maitlamo a lona le gone gore ga le sa diragatse ditlamorago e ka nna eng. Emma go na le bodiredi jwa botsogo ka bolesego a ke dingaka a ke bonnese a ke bo pharmacist a ke ba bangwe ka gorologana ga bone ba na le maikano mangwe a ba dirang gore ba na le a certain ethics code of conduct professional ethics that they should abide to go na le ditsamaiso dingwe ditumelo dingwe tse e leng gore ba tshwanetse tota ba di sala morago ke ka mo o bonang dingaka ke batho ba e leng gore ba registeriwe gore ga se gore ga o hetsa sekweleng o tsere A kana merit gore a gore wa sepatela wa go ala ga motho
o tshwanetse wa ya go neelwa license ya gore o bereke o le ngaka. License e ya supa gore o tshwanetse wa itshwara jang. Nngwe ya ditsela tse e leng gore o tshwanetse wa itshwara ka tsone ke gore o tshwanetse wa tota botshelo jwa motho ebile o dire ka bojotlhe gore o somarele botshelo jwa motho. Kore ya intse jalo ya bodiredi jotlhe jwa botsogo a ke ngaka a ke nurse. Bo nurse bone ba license wa ke ba lekgotla le bidiwang go te Nursing and Midwifery Council of Botswana. Ke dumela gore gongwe le motsatsing la gompieno o bone le bone ba ntshitse statement ba supa gore dikgang tse go teng di diragetse ko marena ga ile gore ke boammaaruri le rona re le ba ile gore ba ga di license ga re dumalane le tsone ga re dumele gore go tabo go siame ga go diragetse jalo. Jaanong re dumela gore one makgotla bone bo Botswana Health Professions Council yo neelang bo dingaka le ba bangwe di license Nursing and Midwifery Council le rona re le lephata ka gore rena le tsamaiso ya gore modirela puso o tshwanetse a itshwara ka tsela ntseng jang. Re dumela gore ditsamaiso tsonetse di teng gore ga gona le sepe se leng gore se gapogile go busediwe mo tseleng. Ka maswabi nako ke yone sa re mang sentle Dr. Nyanga mme ke kopa ka bokhutshwanyane hela le tlhotlhomisa kganye mme gona le ba santse ba ipeletsa ke dikgang tsa bone mo maranyaneng a gona le go baka yang teng mo nakong ya gompeno gore ha la tolosa ditlhotlhomiso tsa lona gongwe e be le gore dikgang tsa bone teng hong kana go bereka jang. Tota dikgoro tsa rona di patela tsotlhe di DHMT tsotlhe re na le di DHMT di le 18 across the country. Dikgoro ga di a tswalwa kore ope Motswana e leng gore o ipelaetsa ka sengwe ka ga thusitsweng ka teng re kopa gore a se ka itsapa go bona bogolwane jwa kwa teng. Ra go leboga Dr. Christopher Nyanga moanamisa mafoko wa lephata la botsogo a tlile go bua le rona ka ha ileng gore ba thusa Batswana ka teng morago ga go bona setshwantsho se ileng gore se ne se tletse mo maharatlhatlheng ka mafelo a beke mme e le molwetsi a ikuela a na supa ha sa itumela a re solohetsa jalo gore e le lephata ba mo ditlhotlhomisong ebile ba tla tsa dikgato tse di maleba go netefatsa gore se ga se kitla se diragala gape.